laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Aray musidɓe tedduɓe, ɓaawo ardingol ɗi konnguɗi ɗi nanɗen ɗo kala yewtere Islam haray ko ɗiɗo ardoto en alaa ñaamude waɗude e firugol ɗiɗo ko hakkunde karamokooɓe mawɓe e taalibaaɓe e wonɓe kurtanaade jannde. Haray ko alda e juutingol waddotoɗen tawo ko wiigol jama on fof ko dooli kala ka on tigi ɓaŋori o seeni haa o hewti ɗo haray ko saɗi makko ko dooli e nde ɗo nokkuure Nasrullahi Sinjuru ɗo. Haray nde ɗo nokkuure ede wi'a ko dingiraa gandal e dingiraa da'wa. Haray karamokoɓe men mawɓe ino mari ɗo duɗal Dr. Muhammad Wuri Bari hafidahullah wa ra'a. Haray ko ni juɓɓudi meɗen ndin ɓaawde tolnuɗen jama'a on weltani ɗen jama'a on nootagol noddaandu meɗen ɗum. Haray iɗen hollita jama'a on ko honno toolande men nden woni e feƴƴirde e nde ɗo nokkuure oɗo kiki. Haray ɗen ngeli sa nani muhadara pellel ko jama'a on heɓi ka moogo en adi ken jarni mawɓe nokkuure nden wernugolle. Haray e yeesoɓe nokkuure nden jongi ka dawla e ka diina. Si ɗum ɗon feƴƴi jama laatinanɗo en ko wiiɗen nden mari muhadara kon ɓaasi tawi ko ceerno men on ɗum seeni ɗo seeno de bindi maɓɓe ɗin tooɗi ɗo wa e 10 ñalorno ɗum wiyataake muhadara. Ko jama ɗo kadi tawdinaama mawɓe wernuɓe en ɓen ɓe weltanaama ɓe jarnaama ɓe geeje jalbuɓe moogondirgol fii majaali da'wa. Ɗum ɗon sino tindina goɗɗum ko tindinta ko yiɗugol diina. Haray si ɗum ɗon feƴƴi karamokooɓe meɗen ɓe saatoduno ɗen ɗon kadi ɗen ngeli si ɓe seenanooki no gasa jonde nden porɗa. Dr. Muhammadu Makka Bara haray ndeɗo kadi ko arti en andinde yimɓe ɓen ko hombo woni kamɓe ɓe wi'a weltanike ɓe nootagol noddaandu meɗen ɗum. Si hawri ɗum ɗon feƴƴi karamokoɓe men mawɓe joomiraaɓe alluuje tuuɓe woɓɓe kara ko tuuɓe e duuɓi, woɓɓe ɓen hara ko hakidiiɓe e duuɓi, woɓɓe ɓen hara ko famɗuɓe duuɓi kono aɗa ko moko baaɓe ka bindi. Ɓen hiɗen toolodi e muɗum ɗo nano e ñaamo surtout ka ñaamo an ɗo. Haray hiɗen janto seeɗaɓe maɓɓe hiɓe tawa e jama weltanaaɓe nootiiɓe kono arabuɓe wee at-takhsisu ba'da at-ta'mim yadullu ala al-ihtimam. Hertingol ɓaawde huuɓintin ɗum no tindina himɓe ko hertinaakon. Enen kadi hiɗen muyni hiɗen maandi wiigol teddugal jama on fof haa hewta alhaji kaari en ceerno kaari en ko yarentoyɓen moƴƴa. ɗum naabide ano naa ɗum yiltito e alqur'an Allah tabaraka taala wi'a e malaa'ikaaɓe o wi'a ɗon Jibrila wa Mikail, o wi'a e malaa'ikaaɓe haa o gayno o wi'a warruhu. ɗum naabide ano par ce que enen jooni ɗo wulaata tawara kadi a ñaamugol futtiima a yaa jaɓɓugol wireedu wona bide a. Haray miɗo jantoo seeɗa karamokoɓe men mawɓe ceernooɓe meɗen tedduɓe. Haray en toro Allah tabaraka taala Allah fooɗu duuɓi maɓɓe ɗin hakkunde meɗen o nabira en gandal maɓɓe ngal
ustadna Sheikhna Abubakar Jare Jallu den no hakkunde meɗen ga ɓe kañamo docteur Muhammad Makka ɗon haray no hikke maɓɓe ɗon e sehuɓe meɗen karmakoɓe meɗen docteur Muhammad Ba Jallu haray ɓeɗo docteur Muhammad Ba ɗeɗo Sabakar Jare ɓe fof ɗe ngeli ceerno Sabakar Jare ko wiyanten mamo ko fi haray ɓe innayi mo felli hay si hiikaani waɗi hiikaango hewtoytaaka lowan nden hatti ton haray wono docteur Muhammad Ba woɓɓe ɓen haray gelaaki ɓe ɓeɗo ko jibinande pita ɓurwal sappe tawiyeteɗon pellel mala haray ɓeɗo kadi ko karmakoɓe meɗen mawɓe haray yamgoduɓe won ustad en noon e ɗaɓɓe ɓe bindi ɓe jilli nokkeji boyi haa ɓe sentodi e nde ɗo inde haray si ɗum ɗon feƴƴi haray karmakoɓe meɗen mawɓe no ɗon kadi ustad Marufu Ba heɓatano yedde ba ɓe nduɗagade haray ɓeɗo kadi ko karmakoɓe meɗen inchallahu duɗo yiɓe awa ka boowal to sentiɗo no jangina ɓiɓɓe julɓe no waɗa dawa haray no hikke maɓɓe ɗon ustadna Ibrahima Jallu ɓeɗo ko jibinande laɓe tawiyete ɗon daara ara wiyama ustad Ibrahima Jallo Madam Bari Madina haray ɗon kadi taarif haray ɗumandike ɗon haray konɓe mi takkomon ɗon waɗa tawi malaɗo Bari haray ustad Ahmad Kalibe Sow haray ɓen kadi no hakkunde meɗen gam ɓenɗo kadi ko ɓe ngeli bantingel jibinande pita haray waɗanoɓe yewtere ɓen ko ustad Muhammad Makka Ba ɓeɗo ko jibinande mamu tawiyete ɗon sumbaga ko tosote ma toko sere mo kala kula kana hayal Qur'ana ni haray ko kamɓe woni e waɗande yewtere ɓeɗo e ngampitay seeɗa ɓeeɗa kuula andi seeɗa seeɗa no duɗoy kono so minni mi wowlay ɗum fof ɗo hirde men nde fo yaaye min noon ko liwdu ko ndena ko liwtugol wona murugol haray kamɓe docteur haray koye sooke baaba e maɓɓe ɓe fuɗɗi duɗaade mamum ɗo mabadi addin summa ulama ɓeɗo jibinande mamum ɓaawɗum ɓe kiwi ɗon ɓe seeni kadi ka lekkolji ɗum ko o huwa e almamiya ɓe immori ɗon ɓe seenori muritani ɓe woni ɗon kadi seeɗa ɓe ɓamori ɗon kadi ɓe seeni Niger ɓe waɗoy ɗon marhala jamiiya on summa e muyɗe muuyo on ɓe ƴetta waɗugol magistére maro Allah waɗi ɓe timmini ɗum ɗon fewndo ɗo ɓe waɗi tahdir ko wiyete kon doctorat to Allah tabaraka taala Allah timminanɓe ɓe nafira en gandal maɓɓe Allah nafira en gandal maɓɓe ngal haray ko kamɓe woni waɗande en hirde nden saatoduɗen nden ɗo haray ɓe seenodi e seeɗaɓe taalibaɓe maɓɓe no wiye ceerno Ibrahima e Jallo ma Bari goɗɗono toon no wiye Mouhammad Tumbel Cheikh Mouhammad Tumbel goɗɗono toon no wiye docteur Mouhammad goɗɗono toon kadi no wiye Ibrahima Bari haray ɓen yejjiti ɓen ɓe yaako haray ko ɓeɗo seenode docteur en ko ɓeɗo fof ko janngoɓe ka duɗal maɓɓe haray fenɗo ɗo ɓe ngeli kon golle maɓɓe ko ɓe mari duɗal e markaz ihya turati wa takwinu tullab e nde ɗo nokkure wiyetende Betel Mamu haray e toro Allah tabaraka taala yo Allah waɗi nokkure nden ta ko ɓantirde diina haray ko kamɓe tooli e kanko cheikh meɗen cheikhana Abubakar Jallo Jaare haray ko mawdu mo ɓe suɓani en o
duɗe ɗen fuuta jalol onno wonirno ɓaawo ɗum wonnono gasa ɓe lumbana hen seeɗa ɓe hewtana hen gaaka en haray ɓen wondi ɗo kadi imamuɓe meɗen ɓe maakino nokkure nden ɗo ɓen tawa ko kamɓe woni ɗo taw ko an yetino ton sa nani no wi'e tago ubune ko si kala no woto ɓeɗo imamuɓe min ko ɓami andañde maɓɓe ɓen alhaji alimu no ga alhaji mouhammadin no ɗo alhaji ali haray kala mo mi yandi min imamuɓe nokkude salliɓe meɗen ɓen ɗo ɓe fof ɓerɗe maɓɓe inchallahu haray ɗen geɗi ɗiɗen ko ɓe werni en haray miɗo jonnitade weltani kadi jama seeniɓe ɓen fof woɓɓe heɓali hay silati no dari sonnaɓe ɓen kadi seenike kamɓe kadi yoɓe faamu islamu haray ko ɗo wonɗen darade ɓe tawata inɗe mum makaka ka ɓoggol townowol hito ɗo hina yawitagol ɓe hina yejjitugol ɓe ko ɓaten wi en présentay ko seeniɗo kon fof wiɗen ni ko ɗo woneten ha e 0 ɗum no haray inchallahu ɓen watta e ɓoggol microphone on e juuɗe e cheikhna almuhadir docteur Makalla keɓuɓe radio ɓen kandi inchallah ɓen kadi on kamɗon yurɓindirande en fii hoy koy haray en anndi kamɓe ɗo fiiji ɗi e yaarade nin ko ni woni e yaarude ɗum ɗo koɓe ɓurɗe jomirawo subahana wa taala newinangol yimɓe ɓen diina kan ɓen kadi ɓe weltaniɓe arɗo o ko ɗo tawata ɓe yahde kadi accaaɓe colɗa yurnoɗo ɗum ɗo ko woɗi ko ɗumani ara inchallah ɓe wattani ko on e sooke onanete e waɗanoɓe yewtere ɓe si tawi ɗum ɗon gasi haray ko mawlitanoyto e yewtere nde haray sukoto ɗum yimɓe ɗiɗo tet ɓen ɗon ɓe senna waɗa ɗum hakkunde maɓɓe haray aranoye maɓɓe on cheikhna Aboubacar Diallo jaare waɗanta en taaliɓe arano haray dewtana en ɗon kalimaji seeɗa e docteur Mouhammad Ba haray kamɓe ɗon mo kala maɓɓe men inchallahu en toɗɗoyto en ɓene men wiiɗen haray ko ni piyo juɓɓudi ndin laɓe hara en tampode par ce que ko haytawi en fof jonne alaaɓe ɓe kontuɗen fof no hana kontede ɓe karamokoɓe kadi jooliɓe e ɓe maakuɗen ɗo woni ɓe reeni ɗone ɓe fof kadi no haani ƴettude kala ƴettuɗo konngol ko nafoore diina ɓe innayi haray gile yahama remuɗo e fiiɗo fof kono ndendi heɓora haray kono ɓeɗo yondinoren ɓeɗo ɗiɗo inchallah haray ko min men faalayo jonde nden yaaru jowe kañum waɗoɓe muhadara ɓen ɓe jonna 1h30 minutes ɓe heƴa e on ɗon waɗtu inchallahu haray 30 minutes waɗanoɓe taarihi ɓen e lamde si hino tonde ɓen ɗon kadi hara en toroɗen ɓe ɓaɗen geydi no woodi ɗuɓe ka woɗɗi haray kadi juuloyde en anndi kadi ɗo kewɗitoye haray niɗɗi ɗon kadi haray inchallah si tawi no hawriri noon haray 10 minutes o onenete mo hewtaade 20 on ɗo haray joni e mawɓe nokkuure nden weltanoyogol hoɓɓe ɓen maɗi hawru tawata ɓa banu adama kan timma nde no haala kan no waawi ƴettitude haray eɓɓore men nden haa e 22 taw hara programme ɗi muhadara on e lamde mum o lanni ndaaren no juuliren ko eɓɓore ɗum haray woni ko huulanaaɗo o tumminaa woni ko ɓe wonira noon o afanaa ɓe timmanayi inchallah barakallah fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك المصطفى وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أبي بكر ولست أستاذا محاضرا إنما طويلب علم يحاول أمام المشايخ
أن يتكلم أو يرتجل بشيء مما اكتسبه منهم ليصوبوا الصواب ويصححوا ما كان بحاجة إلى تصويب. وانطلاقا من ذلك فأنا في هذا المجمع ينبغي أن أكون صاحب سمع لا صاحب لسان، ولكن شاء الله أن أكون صاحب لسان بحضرة هؤلاء المشايخ. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawoyen yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'anoɗen nelaaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, du'anoɗen ɓeyngure maɓɓe nden, du'anoɗen dendanangal wondiɓɓe maɓɓe ɓen, loroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu kisiye makko duumiɗo on e hoore ɓe ɓe dendanangal. haray konngol ngol wonɗen yewtude e o jemma, mawɓe Fuuta no tamborno duɗe ɗen ko konngol ngol tawata wonɗo wowonɗo haray no hebilino faala nande ngol. hakkunde humpaaɗo ko honɗum woodi ko woole e ngo'ol konngol, e mawninɗo miijiiɗo wonde dendanangal ko woolete e ngo'ol konngol koko wewlini weltini ko hawni. noneeji yimɓe ɓen e jentagol yewtere no ɗuuɗi, noneeji yewtooɓen e soggugol yewtere no ɗuuɗi. kono taariha yewtere kala feƴƴunde ko eggete e mayre koko winda kon, ko eggete e mayre ko batteji yi'aaɗi ɗin, ko nana kon e nder mayre koko handa e wiɗeede no nandi e ko ɓe innata kon khabarul ahad. fiha ata almaqbulu walmardudu إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. yewtere wo wata tabitude ɗum ha etirɗe ɗe jomiraɓe gande ɓen lelni ɗen rewne e mum. ko ɗum waɗi ko wiyete tariha kon no jeeya ko ɓuri sattude yewtude, no jeeya ko ɓuri hulɓinaade tuɗagol. ko waɗi enen ɓe jooɗiiɓe ɗo se jettii ɗo yimɓe 10 en soondike arano e maɓɓe on huunde, en wi'ii yo humpitu hedditiɓɓen fof e laawol coondi, se lannditike sakkitoroon en tawa e haala kan sertii pew, en tawa wonaa ko lunginɗen arano on kon sakkitoroon humpitata en. ko waɗi habaru ko huunde hulɓiniinde, huunde mettunde fii huunde sattunde. haray noon en sattiniraali yewtugol fii nde ɗo huunde yo wonu ko gorko daranii ko satti. ko satti ko nge mum en weeɓitantaako. ko yewtete nge mum ɗo koko yiwɗen e defte maɓɓe ko ɓe windi ma kana fihi min sawabin fa akunu naqilan la mujtahidan fihi wa ma kana fihi min khata'in akunu kadhalika naqilan. wa qad qala al imam Malik rahmatullahi alayhi man asnada faqad ahal wa man arsala faqad tadammam fa ana musnidun la mursil. haray nde yewtere ɗo no senditi pecce ɗiɗi, mawɓe Fuuta e duɗe Fuuta.
ko ɗe e pecce ɗiɗi wona humindireede wona mawɓe Fuuta ko honno tan mbitorno duɗe Fuuta sen inni mawɓe haray nanirɗe ɗen no sabbii ko homɓe woni ɓen en faandaaki ɗo mawɓe towa duuɓiiɓe ɓen tun e nokkuure nden ko faandiɗen ɗo mawɓe ko joomiraaɓe gande ɓen no e maɓɓe noon towa duuɓi en haray nde e toɓɓere aranere ɗo nde senditoto fecce tati feccere aranere nden mawɓe sincunooɓe ɓe Allah wanno sabu yo dawla islamiya on daro mo nodditire kanko dawla on inɗe tati noddande aranere nden ko nden ɓuri jaalaade ad-dawlatul imamiya fi Fuuta noddande ɗiɗaɓere nden ko nden hikkotoɗon ka jaalagol abbasiyu Fuuta Jalo noddande tataɓere nden imbratoriyatu Fuuta Jalo al imbratoriyatul islamiyatu fi Fuuta Jalo kalimatu imbrator hiya kalimatun nadiratul istimal fi kutubihim tarikhiya ko kongol fantugol huutorgol ka defte maɓɓe tariha kono hingol wooda ingol huutora si ɓe inni dawla imamiya haray ko ɓe faandi ko dawla mo tawayno ko feŋi huwondiral muɗum ngal koye hoore almamiɓe yaakitoraaɓe e gandal fiqhu huwondirteɓe handuɓe ƴellintinnede e hoore mum inde al imam wa antum ta'lamun ta'rif al imam kama khabbara ba'du ahli al ilm bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fi din ɗum geli si wi'ama almami ko faanda no joomiraaɓe gande goo humpitiri ko muñal e pellital ka dewal ko ɗiɗi almaman kaakuka nder diina heɓorta wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu muqinin idan kamɓe ka meɗen hariɓe marno surutul imama iɓe waɗi sartiji wonugol imam e ramdu konngol wi'ugol ngol ma'ajjin qafasin sahat ma'ajjin qafasin sahat ko ɗiɗo wonno surut wonugol imam amma almami ka jihadi ko ma'ajjin qafatin sahat ko honɗum woni ɗi konguɗi ma'ajjin almimu la budda an yakuna musliman wal aynu la budda an yakuna aqilan wal jimu la budda an yakuna jamila as-sawt ay yaqdiru minhu al-wudu' haythu la yakunu mutamtiman fi kalamihi قفص القاف لا بد أن يكون قارئا الفاء لا بد أن يكون فقيها الصاد لا بد أن يكون صالحا السين صحت لا بد أن يكون سالم الأعداء الحاء لا بد أن يكون حافظا والتاء لا بد أن يكون تقيا komo rendino ɗi piiji ɗo o wi'e almami julɗo marɗo haqqille
labaɗo hito ay weetuɗo hito sabu ñondojo wawata ardade ko o wolata kon faltodirta wawetake famade la budda an yakuna qariyan o wona neɗɗo janguɗo ay jangowo qaari si accitama ko ɓuri jalade kon ko e jangin alqur'ana wonata fa on o wona karamokojo fiqhu saado on o wona neɗɗo moƴƴan jikkujo sinon o wona hisuɗo tere haa on o wona neɗɗo hunjiiɗo haa on o wona neɗɗanke hulowo Allah amma ka jihadi ɓe ittitaa on ɓe ɗontinirimo Chine ma o wona neɗɗo suusuɗo reedu suja وعللوا بأن إمامة الجهاد لا يشترط فيه التقوى بقوة وهذا معلوم عند الفقهاء وهم متواجدون معنا سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا وجدنا في الجهاد رجلين تقي جبان وشجاع فاجر من نقدم؟ قال نقدم الشجاع الفاجر فالتقي تقواه على نفسه وجبنه على المسلمين وأما الشجاع فجوره حسابة على نفسه وشجاعه نفع للمسلمين belandi imam ahmad si woni en hebi e jihadi worbe dido ko hombo ardinte yeto hulo Allah huldo reedu kanyum e suusudo reedu bondo o en ardine suusudo reedu bondo on ko wadi oda kulol makko Allah gol ko kanko tummari gebale maggol kulol makko reedu gol ko lorra wonande julbe fay ko jihadi ko kita amma oda bonki makko kin ko hasbete horemu ciucal makko reedu ngal ko nafore wonande julbe ben ko dum wadi be lontini rita'u sha muajjin qafasin sahat e sahash sin inni dawla imamiyya hare ko dum do faala don non ka wiiden do imamiyya ko hondu wadi ha fuddi wi'ugol imamiyya ko mawbe ngeli enen kadi nanirbe be tinuden ka defte wonde ko worbe sappo wonno ko Allah wadi sabu yo mottondir halda fotta fondoji mabbe fotta feppa fi nyimnugol leydi nyaawinortondi deftere Allah ndey e sunna nelaado sallallahu alayhi wa sallam ka fiqhu mahido ka huwondire e fiqhul imam Malik laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ɓeeɗo ko alpha Muhammad Samba ɓuriya kañum e al-imam Muhammad al-imam Ibrahim Sambigu ibni Muhammad ibni Nuh ibni Muhammad ibni Mama Kikala wa huwa timbowiyun ثم ألفا موسى كيبالي ثم الشيخ صالح بلا كوين ثم الإمام سيري تيمبي ثم الإمام سليمان أيضا من تيمبي مدينة ثم الإمام إبراهيم سوري مورو وهو تيمبوي وفيه خلاف كبير جدا بين المؤرخين هل حضر الجماعة الأولى أو هو متأخر عنهم لم يحضر والسبب في ذلك سيتضح فيما يأتي إن شاء الله إن اتسع الوقت لذلك وهكذا أولئك هم الذين تجمعوا وبيدو المامي بونو والله ودي سبو يوم فتو المامي ألفا سامبا أوليا المامي إبراهيم سامبيغو جدال بشرن نوح جدال بشرن محمد جدال بماما كيكلا be timbo e almami sire timbo timbi e almami Suleiman timbi Madina e alfa Musa Kebali
e alfa ahmad kollaɗe e almami saleh balla koyi e karamo ko alfa mo labe mouhammad sellu bni khalid bni bakar tumani alkhalidiyu labewi ko ɓeɗo wonno ko mottodiri allah waɗi ɓe sabu yoɓe ñimnu fuuta leydi ñaawitorayndi l'islam en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo o yurme ɓe o yaako o waɗa aljanna werde maɓɓe nawati ado maɓɓe hari l'islam ala ko woni hari wona dawla hari leñol kala no mari ko wiyete teekum hoorejo leñol ngol mawɗum musidal mo ɓe ruttoto e mum si lurral yani maati alhaaliji goo weeɓitike handuɗi yo ɓe mottodir ɓeɗo koye hoore mawɗo musidal maɓɓe o wonno ko ɓe ñaawinoto ko ɗum ɗo wonno ko woni feƴƴude kono doole ɗen e laamu ngun ko wonanno ko yimɓe ɓe tawata wona julɓe hakkunde ɓeyngure fulɓe e jannunkeɓe e tanamu ɓe wonano julɓe wataniyankeɓe ko ɗum ɗo ɓe nata diiwe ɗen jeekati e diwal jeenayaɓal ngal diwal baafode ngal ɓeɗo diiwe jeenayi ko ɓeɗo worɓe allah waɗi sabu ɓe mottodiri tawi ko ɓe woni ndaarude wona to duuɓi ɓe woni ndaarude wona ɓiijo wona ko nandite sifa ɗin ɗon piiji tawi koye ɓe mottodir fugumba mottodiral aranal ngal sakkitorul nga mi hawri e deftere tarih wonde ko ɓe adi mottodirde ko timbi madina wa hada aidan bi hajatin ila ba fa tarih hada min sha'ni tarih al ikhtilaf wal khilaf ɓe haldi ɓe fotti rewtagol gande ɗen ɓe rewtiɗe allahu on waɗi alpha ibrahima sambegu tawi no fooli e gande wonanoɗe jangede ɗen on suma kono tawi alpha samba ɓuriya ko karmo ko maɓɓe ɓurnoɗo ɗigginde tafsirul qur'an on non wono ceerno ibrahima dama makiri noon ala ijma'i ahli fuuta wonde karmo koɓe fuuta ɓen fof no fotti ko ɓuri andude karmo koɓe fuuta ɓen on waktu ɗon fof tafsir ko alpha samba ɓuriya kono alpha samba jama on inni ɓay ko kamɓe ɓuri gelade deftere allah nden ko kayre ɓuri mawnude e kala gandal yoɓe ardine ɓe ngantini ɓe inni yo suka on jonne ɓaawo o moftiɗe gande jeeɗi hunaka hikayatun kathiratun tufka fi hada ba'duha la takhruju an turraha wa ba'duha qad tathbutu ba'da al-bahthi wal fahs al-ilmiyyin ولكننا ننقل ما ثبت لنا فيما رجعنا إليه وفيما وقفنا عليه ومن كان يمتلك شيئا آخر فيمكن أن يفيدنا في ذلك فالباب مفتوح إذن كمت للبيض والودها إن وند المامي دولة الإمامية أما العباسي جنب دولة فوتاوي عباسية ميئي غير واحد من علماء التاريخ في المنطقة ينسب سيدي ينكيب بين عباسية وند وبين غورنا لادو وبني العباس بإيوي wonde ko ɗum ɗo wonno sabu ɓay hari ko kamɓe jogino hoore nden ko ɗum waɗi haa si wi'a abbasiyu fuuta jalol فالانتساب إلى العرب شيء حائج إلى البحث وإلى التثبت وإلى الوقوف على الأسانيد التي وردت في ذلك ولكن ذلك لا يعدو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الناس في أنسابهم kongol kata kongol imratoriyat Fuuta Jallo gollitirɓe ɗum ɗon ɓen ko sakkitiɓe tawaɓe colonisation ɗum ko ceerno yahya labbo
geɗal ceerno Ibrahima Kama o waɗi noon sen ndaari konngol imbrator aw imbratoria en taway hingol waawi sellude accitugol e hoore Fuuta sabu wonugol diiwe sertude e misiddaji sertuɗi e musidɓe yimɓe sertuɓe ɓe tawata wonaa leñol gootol mofti ɓe kafugol ɓeeɗo e yiilindirgol muraadi leydi ndi aray ko nde e woni toɓɓere aranere nden ko homɓe wonnoo mawɓe aranɓe sincuɓe Fuuta e inde dawla naa sincuɓe Fuuta ka bindere o waɗi noon ɗum ɗo hay so tawi karmakoɓe taarih ɓen no lurri hakkunde wiwɓe ko hitaande wulure e temedere ma hitaande wulure e temedere e capanɗe nayi e jeego o fergu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko dawla on sinca e konngol funewol wiwngol ko hitaande wulure e capannayi woni ko dawla on sinca ngallurral wongal ɗo laata ɗum fahiya mutaqariba jiddan fa jam'uha bil imkani bi makan haray kala ko woola Fuuta e gandal e saakugol l'islam e noddangol Allah e wallifagol defte ko e fuɗɗode zamanu ɓeeɗo on yeru ko hawruɗen kon e defte windaɗe haray koye fuɗɗode zamanu ɓeeɗo en hawrale defte windaɗe ka meɗen ado zamanu ɓeeɗo hara ko walla uyeji ɗi kamɓe ɓe wallifi amma defte jane eggaɗe wano kutubul fiqh hara ko egga ɗum ado ɗo ma masahifji windaɗi ado ɗo bikatir ɗum ɗon no woodi moƴƴa moƴƴa wano noon defte luga windaɗe eggaɗe ado ɗo hara ko arabe ɓe wallifiɗe ma ko nandi e maɓɓe tawa ko eggaɗe ko mawɓe Fuuta woni ko eggi windiri sokeji muɗum ɗen golle maɓɓe ɗen e mum ko windugol ngol eggugol ngol ɗum ɗon no woodi boyi hay koggi ko neɓaali no gasa hara ko wano balɗe 15 heɓi e nder leydi labe ndin ko darama sara ɓoyɗo on ka wiyete koggi ɗon mi hawri e deftere Sahih al-Bukhari hari no tawa e jonde hawrugol e Sahih al-Bukhari wiyeteɗo Ahmad mo kansa gawol e Ceerno Mahmoud mo juntu e tawa ɓen defte ɗen e junngo mum deftere Sahih al-Bukhari tawi ko nde egga ko samanu 143 lil hijra ko hitande temeɗɗe jeetati e capanɗe nayi e tati fergu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko nde egga suka ko mi eggirta ɗo ɓay mo wuuri mo wooda Ceerno Ahmad o inni wonde hari o nanimi ɗo yewta e yewtere mawɓe Fuuta goo no jogii ijaza fi kutubi sitta o sikki ko taali e coobitugol ɓe ɓay o yii deftere nden Sahih al-Bukhari o tawi ko kayre ni o yii muqaddima on o fonti seeɗa nder ton o tawi sanaka nde egga ɗon kadi no tabiti o tawi nde ɗo ko mawɓe ɓe koggii ɗon eggi nde haalduyankeɓe o haawi moƴƴa woni ngalo moƴƴa hada aidan fihi tambihun ala alladi kataba alkitaba alladi asmahu sahibuhu bi alwaqi da'wat al-islamiyya qala fi dakhil alkitab السبب في انتشار البدع في فوتا خلال ما بحثه الكاتب أن كتب الحديث لم تكن متواجدة في فوتا فهذا يبدو أنه أخطأ في هذا المجال أو ربما على حد علمه ما بحثه لأن البحث الإنسان عندما يتحدث كلامه يقيد ببحثه وبعلمه لا يعمم على الإطلاق فجزاه الله خيرا على ما قام به. إذن دكتور hikkotonde ɗo nden ɓaawo woni ɓeeɗo fotti ɓe rewtike ɗe ɗo gande ɓe sinci dawla on ɓe haldi almamiyagal aranal ngal ko jogitingal ko seediyanke ɓen timbo almami Ibrahima Sambigu ɓe haldi hedditiɓen fof yo hootuka muɗum ɓe wonoya wulat ka misiddaji maɓɓe ɓe haldi ɓe fotti ɓe waɗi dostor on ɓe fuɗɗori ko wiwɗen wonde man na dawla on no wadde itimad piiji tati alkitabu wassunna walmadhabu almaliki fi almuamalat والتعبير بالسنة هنا تعبير فضفاض واسع جدا فهذا يتضح خلال البحوث الآتية إن شاء الله ما مقصودهم بها الأحاديث فقط أو ماذا وماذا بعض فتين له بحال دي مكالا هوتي يمسي دمو
wono yi e miside mum nden waali heftuɗo fii ɗon ɓe tabintinni kadi ka dostor ko honno lontondirirte bimana almami ibrahima sambe siɓe iwi ko geɗal maɓɓe arata wonɗo o wonɗo la ɓe haldi ɓe fotti ko suɓagol e maɓɓe geɗal ɓe maɓɓe ɓen al aslahu haala wal alam wal arqam ko suɓagol e nder geɗal ɓe ɓen ɓurɗo moƴƴude alhaali e ɓurɗo marde gandal e ɓurɗo hulde allah ko feeñi e makko kon hakkunde geɗal ɓe ɓen si heɓaaki e maɓɓe no dagi yaltugol e nder ɓeyngol nden ɗaɓɓoya nokkugoo kono haana ka laamu ngu wonata laamu ronindirteengu wonɗo o wonɗo ƴetta taa wonaa moƴƴuɗo bal awsa almami ibrahima sambiru qabla an yusaba biljunun faqad usiba biljunun qabla wafatihi bika 15 sana awsa an la yanfarida bilmulki abna'uhu faqat wa anta umma ar-ri'asa jami'u al-qaba'il wa jami'u man huwa salihun lidhalik wa annahu la yatahammalu amama Allah an yus'ala an tawliyati ahadin ba'dahu innama yus'al an maqamihi faqat ɓe wati wonde wota ardine e laamu si wona handura on wota wonu kadi herto ɗum ɓeynguure wootere ban yo huuɓine wonde ɓe landitetaake fii allah fii ko goɗɗo goo lontina batte maɓɓe ko ɓe landitete ko fii maɓɓe on tun e laamu maɓɓe ngon tun fii goɗɗo goo ɓe alaka landitee ɗum waɗi ɓay woni ɓe sabbaama duuɓi ɗuuɗuɗi duuɓi 15 ceerno yahya labbo inni ceerno ibrahima dama maaki wonde manna ko duuɓi noogay ɓe dumba kaɓe yawtata jaalibawol ɓe ɓokkiti jihaadi kaɓe yawtata jaalibawol ɓe ƴawi kalaakum feetere heɓi ɓe ɗon ɓe yirtii ndin jihaadi ɗon ɓe sabba duuɓi tati ɓe sellaali usma ɓe dumba ɓay woni juuti tawi almami alaa ko ɓen ɗo woni almami ko ɗum woni alhaali maɓɓe on usma almami ibrahima sori mawɗo lontina ɓe ɓe dambata e mum ɓen soriya ɓeeɗa ɓe dambata e mum alfaya ko sendindirɓe ɓe fof ko ibrahima ɓe innete kono ko ɓiɓɓe bappiraaɓe ɓe mana ko ɓiɓɓe baaba gootoɓe ɓeeɗa ko ibrahima sori ibnu malik ibnu muhammad ibnu mama kikala ɓeeɗa ko alpha ibrahima sambeegu ibn no ibnu muhammad ibnu mama kikala idan hiɓe kapi soro muhammad ɓen ɗon ko ɓeyngure wootere hono sabu ɓeeɗa ko innete alpha ibrahima sambeegu kon geɗal ɓe maɓɓe ɓen e ɓeygure maɓɓe nden dambe e maɓɓe ɓen alfaya sabu ɓeeɗa ko damdete e almami sori mawɗo kon ɓen ɗon inna soriya na wasi ko cuuɗi sertuɗi ma ko leƴƴi seeduɗi ma ko na ɓeygure wootere ɓe fof ko seedi yankeɓe idan ko ɓeeɗo woni sincuɓɓen ɓeeɗo noon kadi gooto kala e maɓɓe no jogitiiduɗal ɓeeɗo lam yakunu tullaba duniya alal itlaq alpha muhammad samba ɓuriya hari ɓe jogiti duɗal tafsir ngal ɓuriya ɓe jannude fannuji goo kono ko ɗum ɗon ɓurno jaalade e nokkure ɓuriya men alpha ibrahima sambeegu no jogiti duɗal alpha moussa no jogiti duɗal alpha ahmad no jogiti duɗal imam salih kol balla koyn no jogiti duɗal karmo ko alpha mo labe no jogiti duɗal ɓeeɗo gooto kala e maɓɓe almami siri almami souleymane ɓeeɗo gooto kala e maɓɓe hari ko karamokojo taalibajo jogiiɗo gandal marɓe duɗe marɓe almuɓɓe tinniɓe wallifiɓe ɓeeɗo ɓe fofna ko ɗum waɗi tawi kala faalaɗo e suudu almamiɓe laamu ko tinnoto koye gandal ko ɗum ɗo wonirtamo ko baa ko ɗum wonata sabba ko ɗon wonata sabbora ko ɗon wonata heɗaɗo jentaaɗo ko fof ko saahibi gandal singal ala harayna a hunde nder nokkure nde nde fof mayre ka nde fuɗɗi haa ka nde haddi ɓe jogiti siyaɓe ɓurɗo hawnaade kala misiide heewnde wa hadayta musajjalu fi docteur kala misiide heewnde tawi nde ɓe ƴike ko heɓoto e mayre kon fanɗani yimɓe wonɓe e mayre ɓen yo ɓe yaltin taaliba ɓen ɓe wallitoɓe ɓe sincoya nokkure go'o sigi yo yimɓe ɓen iwɓe sortondiri misiide nde ya tawta taalibajo wa hada akbaru dalilin wonde hari ko gandal ngal woni ko hitti
miside si heewi ko ɗum waɗi nokkeeli nanduɗi inɗe no ɗuuɗi kamen a yi'e nokkeeli tatitaaɗi fof koye nde wota ɗa ko taliban ka ko woni e almagol ngol ko ɗum ɗo woni sabu o tigi wa nokkel kaare o yaha o sincoya nokkuure o innitira nde inde hoɗo karma ko makko ngon yimɓe ɓen sortondira yaha ɗon neɓata ɗo woni misiide heewi tew ko wano noon kadi si heewi ɓe sorta talibajo almudogo e almuɓe ɓen ya sincoya nokkugo ɓeeɗo si ɓe yiɗi en inne diiwe ɗen jeenay noon ko duɗe gande wonanoɗe jangede ɗen ɗo ko gande jeɗɗi ɓurno jaalaɗe si goɗɗo wona e gando ko ma o heɓa ɗen ceerno samba mon mbeyano joofiɗe ka deftere maɓɓe ogirde mala ɓe maaki janga tawhida nahaw e bayan luga fiqha haditha e needi lasol janga tafsira e ɓaawɗo ɓura naɓida gandal e dewa idan ɗeɗo gande jeɗɗi ɗeɗo goɗɗo wonatano moko baasi wona tumo jangiɗen janga tawhid nahu e bayan bimana ilmul balaga luga fiqhu hadith needi lasol ilmu tarbiya janga tafsira noon ɓaawo ɗeɗo gande jeego o tigi janga noon gandal tafsir ngal si en daari ƴettirgal meɗen ngal hannde ka meɗen en taway ɗo no wuukondiri moƴƴe ko tafsir adorde bal no gasa araga no hakkindi moƴƴa enen hella kamen to heɓike udditoɓe duɗe tafsir hara la yufarriquna bayna alfi'li walfa'il aw bayna alfa'ili walmaf'ul ha goɗɗo inni wa qatala dawudu jalut goɗɗo e maɓɓe wari goɗɗo tawi la yarif man alqatil wa man almaqtul ay man huwa alfa'il wa man huwa almaqtul idan ɗum ɗo ko hunde fulɓininde tawi ɗeɗo gande fuu ɗe jangete tawhid jange nahwu jange balaga jange luga jange fiqhu jange ilmul adab jange si gandal tafsir jange musidɓe julɓe mo heɓi ɗe gande jeego ɗo o ɓendi e majje o jonnite e deftere allah nden haqqe to nde duwa hendade kon kono si hunde e ɗeɗo ala e junngo makko sikke ala o wonayla man darruhu aqrabu min nafi ɗeɗo gande jeɗɗi ko gande ɗiggintenawɗe waweteɗe koye hoore majje konngol wiyetenongol ceerno ngol koye hoore majje accitete noon ceerno jim on janguɗo ra on reeniɗo nun on naɓuɗo al alimul wari un naafe nde ngolɗo konngol no accite e hoore taalibuɗe hoore goɗɗo o wiye ceerno haray wuli haray neeɓi haray o muutike haray o ɗiggini ɗeɗo fof ko duɗe no woodi noon duɗe ɗe wonaa ɗeɗo ara ɗe windananoka lollugol sakkito ɗum ɗo hara haa jooni hiɗe maandita kono tawa ko duɗe kaakaraji njani mawnunooɗe moƴƴa moƴƴa en jantoto e piide misal duɗal boowol e takko ñagara ɗon duɗal surgaya takko e nder leydi ñagara ndin takko timbo ɗon ko wanno noon sen ardiiɗo ga e nder leydi pita ndin e nder leydi laɓe ndin duɗe ɗen no heewi duɗe ɗen no ɗuuɗi woni ko maafi leydi pita ndin woni ko pellal e leydi pita ndin woni ko duyeeɓe e leydi pita ndin e tanaaɗi nokkeeli woni ko daarol qur'an daara laɓe woni ko koggel woni ko ley bilel woni ko buruuji woni ko kansagaawol woni ko juntu woni ko zawiya ka ceerno alkasim zawiya en e tanaaɗi nokkeeli woni ko jaari leydi jaari ndin e nder leydi laɓe e tanaaɗi ɗo nokkeeli woni ko nosi ka cheikh alpha saleh نسي صاحب كتاب إيقاظ هموم للأقصار في اقتداء سيد المهاجرين والأنصار وهذا شيخ جليل الذين درسوا بالمدينة هم يعرفونه جيدا الماميجو كمالوجو كاكراجو كبري حونا دكو جانتور تنبدو نتبتي ترجمة مقبل وند أجيزة في الكتب الستة قبل أن يخرج أجازه خاله عبد الله أجازه خاله عبد الله في كتب الستة قبل أن يخرج
mo waɗi tatabbu tarjama maɓɓe on tawa hitande nde ɓe yaltinde nge hitande ɓe jibinalen tawi ɓe jogii duuɓi 16 tawa ene hawni ha ma anna hadihi tarjama lam tuktab ijtihadan innama huwa alladi tawalla kitabataha fi kitabihi thumr fima lahu min al ijazat wa hada kitabun lahu ijazaji maɓɓe ɓe mari ɗin ɓe waɗi deftere hertinde fimo ɗeɗo duɗe fuu e ɗuɗude gooto kadi newnanaka udditugol duɗal si wona tuma majlisu shura on timbo jarribimo ɓirritanimo wonde manna o heɓi gandal o handi e newnanede o uddita duɗal kala duɗal udditangal tawa wona e idne majlisu shura on timbo fanɗe yahuɓe e maggal bal ko ɓuri jaalade ko wonde ngal sokete wonde ɗuɗal ngal sokete ko ɗum ngal hakkitota hari kadi gooto suusata e ɓe e fof udditugol duɗal hara ceernaɓe majlisu shura on newinanaani ɓe waɗugol ɗum so inni noon jooni gandal defi yen raɓɓinɗinno waktu on kadi moƴƴa gandal ngal fuuta ko ɓe e wonno tambitiɓɓen ko ɓe e wonno sincuɓe ɓen gandal ngal fuuta ko ngurdal ɗanno ko teddungal ngal no ko ɓantal ngal no ko malal ngal no ko kala ko ɗaɓɓa ko ɗum waɗi ceerno aliɓe maaki ya ihwati la tashtaru bil ilmi hadda al bahaimi amma ana fal ilmu awwalu matlabi wa awqitu amali wa ghayatu matlabi ceerno ali maaki wonde manna musidɓe ya ihwati sammiru ko onon yo musidɓe ñorane ɗaɓɓere gandal nden woton sottir gandal ngal geɗe mumunte ko ɓe faali ko talabu duniya amma kamɓe fal ilmu awwalu matlabi ko gandal woni fuɗɗode ɗaɓɓere maɓɓe nden wa awsatu amali ko ɗum woni tumbo yela maɓɓe o wa gayatu matlabi ko ɗum woni sakkitorde lefu ko ɓe ɗaɓɓata kon ko mana ko gurdam maɓɓe ɗan ko wiyete ko gandal ko ɗum waɗi kay goɗɗo e ɓengure maɓɓe nden ɗaɓɓiriɓe fathu e gandal ɓe maakanimo ko holno fathu heɓorto ɓe maaki ya talibal fathi inna al fatha lu'lu'atun fi lujjatin man yaghus fiha hawa al amala a'zim bihi lujjatan min fawqiha lujajun in rumta fathan faghus fiha tashir asala قم في مقام المقامات التي رمقت عن الحرير ومررها ودع كسلا واكتب إلى ابن دريد بكره ولها مهر وذلك أن لا تصحب الجهلا فماكي كو أن يدقل أدتال إكاندا أندو كو ويأتيكو أدتال كو حنير بغاند اندر ديدر نوي هورن ديدر ديدر دودر mo ɗaɓɓi ko wiyete ko uddital kaka diide ɗum o mutata haa o yawta ɗe o ɗaɓɓitoya hanñeere nden e nder diidere nden fallu'lu'atu nakira wallujaju kadalik walfahisu ma'lum wa huwa talib إذا أراد العلم والفتح في العلم لا بد أن يغوص في هذه اللجج ليتجاوزها وليصل إلى اللجة ليبحث عن شيء غير معلوم موضعه وهي هذه اللؤلؤة ونحن ندرك جليا أن الغائص في البحار بقدر ما يتحمل نفسه بقدر ما يمكث في البحر عندما تنتهي هذه النفس لا شك أنه سيخرج
hiɗen anndi e pellital mutuɗo e nder ndiyam ko embere ko waawi muññaade foofango mo mo sappo ngo ko embere ɗum woni ka nder ndiyam fa o ronkiti wo o artay dow o heɓiloyo kadi mutugol wona ɗaɓɓitede kono no fawtina kono ɓe nintanimo defte jangeteɗen ɓe jantanimo maqamatul hariri ɓe jantanimo maksurat ibni duraydin ɓe wasiyimo e muɗum wasiye timmuɗo ɓe fottani wonde ko ko wiyeteɗo gandal no ɓuri mawnude e ko mawni kon fof mo ɗaɓɓay ko ma o rento e jikkuji tati jikku aranu ngun ko ngaamere ɗiɗaɓu ngun ko mawnintinaare tataɓu ngun ko hertirgol gandal ngal ceerno samba maaki wonande ɗaɓɓo gandal la tatlubi l ilma illa bada kawnika min thalathatin min tiba'i nnasi mugtasila بماء الإخلاص سرا مع علانية أعني الحياء به والكبر والكسل فإن تجنبتها فلتجتهد فعسى يذيقك الله بعد الحنظل الأصل فإن أبيت فلا تتعب له بدنا بل فرد بالجهل بالغارين مشتغلا كالعير ليس له في عمره عرب إلا استفاد وقدم القضب إن بعنا ɓe maaki ko an yo musidɗo wota ɗaɓɓu gandal si wona ɓaawo a rentade e jikkuji tati lootoɗa e majji haa laaɓa lootora bima il ihlas isharatan ila al ihlas al matlubi fi talabi l ilm laɓɓingol annoyo sirran ma alaniyatin keɗe gundu ɓe maaki anil hayaa bihi wal kibra wal kasal ɓe maaki fa in tajannabtaha sa woɗɗitike ɗiɗo ɗaɓɓu gandal ngal no tamƴinaande Allah meeɗinma ɓaawo tampere ko woni e ɗaɓɓere gandal njuuri mbelan ko woni e heɓugol gandal ngal si a talike wota tampinan ɓanndu ma ndun ɗaɓɓere gandal weltor majjere sohlira piiji ɗiɗi hotayɗi reedu ndun e farju on akramakumullah e maaki wotigi waawa mbaba mbamara e ngurdam mabba haaju wo haaju illa sifada si wona ittugol tuuyo bi masabati ljima fi nnas wa qadma alqadbi e ruccugol puɗi in bohila si mbaccitirama ni idan neɗɗanke mo ɗaɓɓani gandal haray himo waɗi ni wa mumu ko himmimo ko hodayɗi ɗiɗi reedu e farde la shakka ɗum ɗo no holli wonde ko ko wiyeteɗo gandal ko hunde mawnunonde ka maɓɓe ko gurdan ko mashruu hayat o ɗum waɗi ceerno samba maaki taysiruhu laka sittun in fatin salaha inda taallumi nilta su'la wal amala an istibaran wa hirsan thumma tula zaman zaka'an irshada shaykhin bulghatan hasala hoynanayɗima gandal ɗin ko ɗi jeego si a ƴoƴaniɗi وقد سبقه في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأن منا أعني اختبارا كمنيا بتندي سرادون لما الصبر ثلاثة أنواع حبس النفس على الطاعة وكفها عن المعصية والصبر على إذاية الدنيا dumbugol wonki ki ngi wara doftare dunugol ki ga yeddugol Allah e munyagol e lorraaji hebotode aduna di satte deje bittereji hebotode aduna di mana mo jangi hutora harmo ko be no fottani ko buri kanude misal wadangal ka alquran ko mise didi ko de wada ko jangudo mo hutora misal aranangal watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina alanno de alayhi mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhaq aw tatrukuhu yalhaq misal di dabangal mathalul ladina hamilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar dan te mise didi ko wada ko jangudo mo hutora idan ɓe maaki wa hirsan e reereɗalngol gandal summa tuula zaman juutugol waktu o wona ngurdam o tuulu zaman ɗo sen ƴetti e misal ceerno saadu mo dalen no sifanaden kon no ɓe huuriri e alqur'ana e yimre maɓɓe juutunde ɓe yimde corteji alqur'ana ɗi e adabji e balaga ko woni e alqur'ana ɓe maaki widaduka fi qalbi midaduka fi yadi wa dhikruka da'ban fi lisani wa adhani ko ngurna mabbe danni hella alquran midaduka giggol ma yo alquran fi qalbi no kadande la yazal seraka midaduka fi yadi ndaha ma kan no ka jungo
wa dicruka daban fi lisani wa adani jantagol ma e pooma no ka ɗe ngallani ka noppi am ngurdam maɓɓe ɗanni giggol alqur'ana no ka ɓernde maɓɓe ko imma tawaɓe hiɓe windude nde ndahakanno ka jungo ma tawa hiɓe jantanade jangoo ma tawa kamɓe hiɓe jangude hada hayatu midaduka fi qalbi midaduka fi yadi wa dicruka daban fi lisani wa adani idan summa tuulu zaman juutugol zamanu ngon wona masruru haya aranati fa alhaali menen sukaɓɓen hannde kullu man bada wasal a fuɗɗoto tun hewɗa ko tongata ko a fuɗɗade ɗaɓɓere gandal surta muftiyan surta aliman surta tunafisu ulama surta tahjuruhum surta tajrahuhum surta wa surta wala tantahi l awsat هذه أخلاق لا تحمد عقباها لأن من صلى لسانه على العلماء بالشتم والسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من يتعرض لها معلومة إذن عندنا نجيكو يتنينو ونا هوند لواتن دمو يتنينو ko waɗi gandal ko masuru ngurdal ko fodde hiɗa wuuri ko ɗum waɗi si joomiraaɓe gande ɓen fottani wonde manna neɗɗanke no o ƴoƴirta e gandal noon ko non ngal ɓurata mo udditorande no o fanɗiri e maggal noon ko non ngal ɓuri mo sokorande hitande nde fuɗɗiɗa janngude nden si a maandi tike ko windata kon feedo on suma a maandi ni acci duuɓi jeɗɗi ɓaawa mum a ndaari a jala e hoore ma yurmete tawi harina a hunde tata si a taskike noon annuyeji ɗi wondunoɗa ɗin ka fuɗɗode a tawi miɗa miidiya woni karamkoɗe هذه الأخلاق ليست من أخلاقنا نحن طلبة العلم إذن ثم طول زمن بماكي ذكاء إجوير ko maɗa ɗo gandal heɓa joyre nden ɗo walillahi lhamd ko jogagol alaji tati pet noppi e giiɗe e haqqille si ɗiɗo heɓike hara o tigi heeɓi ko wiyete comme azakaul fitri joyre heɓude yankere ndek waɗi allahu holliya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida nakiratun fi siyaqi an-nafi yufidu al-umum قال أهل العلم إن الله لم يسمي عدوا بعد نفي العلم إلا 3000 السمع والبصر والعقل قل لي كديدوني على دي غندال سيديدو نتان كيبي دار مراغان تو كسو جانغال بما في إرشاد شيخي تندينande karmako ma woti geba karmako si karmako ala are gandal la سكرم قوالا هذا ما فيه من نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم نتان كسيبي غاندال لباو تيرنو سيكي على ريودو كو ييبيدو ونا غاندال جوغيتي كو بوسو واديو نافتا نوي لبugol تيرنو heɓugol ko ɓuri raɓɓiɗude laawi hewtina yaydi may ko ɗaɓɓa kon e gandal o waɗi jarribiiɗo e mo jarribaaki wonaa gootu woni ko yaaɗa ko ɗum waɗi ceerno alimaaki wa inna min humaqaa'i nnasi man hasibu an qad uqimu maqama alkutubi walbudula ma annahum rutabu tullabi ma balagu naudu billahi mimman shima man fudila woodi e komoɓe e almuɓe ɓen miijotoɓe ɓe yettike daraja dow joom ka gandal ma annahum min rutabi tullabi ma balagu wondude ko almuɓe ɓe yottaake e non kono ɓe mawlori allah yo ɗo jikku naudu billahi mimma shima man fudila en mawlori allah e ko waɗa jikku aden woppaɗo yurmede allah idan ɓeɗo ɓe holli ɓe tabintinni wonde ko ɗiɗi woni heɓirɗi gandal ɗi woni weeɓirɗi ɗin ɓe holli ko masru gurdan ko gila ka o tigi daña haa ka o tigi feƴƴini ɗon o serata himo jangude ceerno samba mon mbeya ɓe jangi maqama
goɗɗo haawiɓe inni ɓe jangi makama ɓe wi o tigi ma yo deƴƴu ɓe hollimo wonde ɓe wi'etake ɗigginɗo maɓɓama ko waɗi no ɓe jangiri non makkama so ɓe ɗigginani ara ala no ɓe ɗigginira o waɗi ko bindol gotol ɓe fiinoto ñande o ñande ɓe addana karamoko maɓɓe muqabil bindol ngol dongal leɗɗe sayre wootere woni ko ɓe heɓata ni ɓe jangiri haa ɓe timmini makkama si a haawike ɓe hoore no ɓe gerdiri ni noon haa ɓe timmini si ɓe ɗiggina ɗum no ara ɓe wiyetake ɓe ɗiggine yumde enen noon naani woni laawol ɗaɓɓirgol ngol gandal baltode defte waɗe ɓe goɗɗo gandal fof wiyanoma ko kakkaɓe ɗum faamotako lugaji ɗin joni wonti ɗiɗi lugatul qadim e lugatul hadith alqadim yurma bihi فرحم الله الفقيه الذي قال من التجديد قتل القديم فهما نجي هيدين تينغول كا فيكو warirgol ko feƴƴi kon faamugol ay faama ko feƴƴi kon fab aray ɗum ko fuɗɗode tajdid no sa inni tajdid ma qataltal qadima fahma min ayna tabni min ayna tajidu tajdid laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal